Taktiež ste otrávení od nekonečného množstva ťažko ovládateľných zariadení. Práve pre vás je tu nová Nokia N95. Je to holiaci strojček. Je to fén. Je to diaľkový ovládač. Je to záložka do knihy. Je to prehrávač hudby. Je to prenosný dávkovač kečupu. Je to otvárač na pivo. Je to pasca na myši. Je to teplomer. Je to cyklopočítač. Je to rentgen. Nokia N95. Je to veľa vecí, je to jedna vec.